نوچین دمجمیر شش جار که مجوره پیشکش بکن اما جسر نوچان دست بکن. دهفدم کوچکدارین بسر پیاده و چکدارین داعش جزیندان خواه سربست برده اندام والیگرین انکسی و پدکسی سرگوند که و دبیجه او جرو شوان نه آگه داره. سیاستمدارین کرد دبیجن هلوستن امریکی نود درباره کردان ده ارینینه و چافدیرین روسی دبیجن امریکا دخوازه پشتی به کردان گری بده. لکامپا فافینه یا دربدرین عفرین پیاده دربدران به گوتگوتن رزگار کرنا عفرین دخاپینه تاکو بانگا مافی وگره نکن. پرلمان ترکیه لسر بردوانبونا پیک آنینا اپراسیون لشکری لسوریه اره کر. دوباره اسلاف لگوری داوین انجام نفرمین هلبجارتنین برلمان کردستان کو رژه صد لسر صده یا دنگان هاتیا جدا کرن پارتی دموکراتی کردستان ده پیشنگی ده مایه و 45 کرسی لبرلمان نوی کردستان مسوگر کرنه. لگوری داوین انجام نفرمین دنگین هلبجارتنین برلمان کردستان کو رژه صد لسر صد هاتیا جدا کرن پارتی دموکراتی کردستان 45 کرسی لبرلمان نوی کردستان مسوگر کرنه. لگوری انجام نفرمی پارتی کاریا 738,698 دنگی بدست و بینه کودک 45 کرسی پارلمان یکیتین اجتماعی کردستان جماره دنگی نوی گهشتی 343,883 دنگ به وی آوای 21 کرسی لپارلمان نوی کردستان مسوکر کرنا. بزاوا گوراند پلیا سیم دته 195,553 دنگ بدست آنین و جماره کرسی نوی 12 کرسیه. نوی نوی 134,800 ددن کو جماره کرسی نوی 8 کرسیین پارلمانن. کومالا اسلامیه کردستان 113,928 دنگ کو دکی 7 کرسی مسوکر ده پارلمان کردستان ده. لیستا برو اصلاح 83,506 دنگ کو دکی 5 کرسیین پارلمان. لیستا سردم 16,895 دنگ به ویکی کاری کرسی کی مسوکر بکه ده پارلمان کردستان. حزب شیوعی 8,239 دنگ کو به وی آوای کاری کرسی کی مسوکر بکه. درباره کرسیین گوتاجی پارتی گشپیدان ترکمان 2 کرسی آنینو هروها پارتی چاکسازی ترکمانی 2 کرسی آنینو هر یک جه برای ترکمانی و رافدین و کلدان و آشوری و سریانی جی 1 کرسی آنینا. پیمانیا یکیتی نتوی جی 3 کرسی آنینو ارمنان جی 1 کرسی بدست آنیا. دبن دروشما نیازین باش ده چکدارین پیاده هفده چکدارین رخصتنا داعش لروجاوای کردستان سربست بردان. ده هفده میکو بدهان جا اندام و آلیگرین پدکسی و انکسی جا آلی پیاده و هاتنا رواندن و جار نویس آوان دیاره. اليوم يا رفاق نحن أفرجنا عن بعض المواقف وليس هم كانوا مواقف ایرو گلی هوالان ما هجمارک راگرتی نخیر نراگرتی جیبون لدفمه تنی لدفمه بون تاکو ام هنکی پرنسیپین خواه جوان را برچاف بکن تفگر آمد چیه پرنسیپین ما دجیانی ده چنه پرنسیپین ما براتیا گلانه ما جوان را برچاف کرد. به وی آوای دبن دروشما نیازها باش ده سرکرده قصده بسر چکدارین پیاده و شیار حسکی هفده گرتین رخصتنا داعش یا تروریست لحسکی ده آهنگکی ده سربست بردان. ده هفده می کو بدهان گرتی و رواندین پدکسی و انکسی سال سر رواندن و گرتنا وان را در باس بون جعالی پیاده و تانها چارنویساوان ندیاره و تو کس نزانه او گرتین کرد ده زیندانان دنه یان جی روشاوان چیه. بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ج 24 ماه دهان 2012 و جعالی پیاده و هاتیا رواندن و تانها چارنویساوی ندیاره. عبدالرحمن آپو ج 12 ماه هفتان 2017 و جعالی پیاده و هاتیا رواندن توی روشاوی تندرستی خراب پیاده بردوام دزیندان کرنا ویده. فؤاد ابراهیم اندام انجمن خواجهیا دیریک یا انجمن اجتماعی کرد ل سوریه ج 24 ماه سیان 2017 و هاتیا رواندن جعالی پیاده و تانها چارنویساوی ندیاره.
احمد سیدو اندام پارتیا دموکراتا کوردستان سوریا اوه 5 سال جالی پیاده و هاتیا رواندن و چارەنویساوی ندیاره. پارێزەر ئیدریس علۆ ji Efrînê endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji 8 meha yazdan 2013 ve ji aliyê peyedê ve hatiye revandin û tanha çarenivîsawî nediyare. İdris Şeyh Ehmed alîgirê PDKSê li Efrînê ji 2012 ve piştî ku ji zîndanên peyedê derket careke dî hata revandin û tanha çarenivîsawî nediyare. نزیکی دو مهونیو لسر رواندنا هر یک جا عبدالحمید خلیل و عبدالمجید موسا اندامین کمیتا هرمیین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و درباز بون و تا نها چارەنویسا وان ندیاره. جی 23 ماه هفتان و هر دو اندامین کمیتا هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هر یک جا عبدالحمید خلیل و عبدالمجید موسا جالیه چکدارین پیاده و لباجار سریکانی هاتنا رواندن و تا نها چارەنویسا وان ندیاره. چکدارین پیاده دبیجن هر دو سرکرده نل دفوانه تبی کل پیش جاوین مالباتین وان او جمالین وان درخستن و رواندن. سرکرده انجمن اجتماعی کرد لی سوریه شمدین نبی ده هفدیتنکی با آرکیره گوت کو پیاده ناهله او گرتین خواهین ده زندانین وان ده ببینن و لآلیه کی دن تروریستین داعش زندانین وان سربستین بردان. سرکردەیەکی ئەنجومەن نیشتیمانیا کورد لە سووریە دەبێژە کۆپەیەدێ دەرفەتێنا دێوان سەردانە سەرکردەی خۆ دزیندانین وان دەبکن و لە ئالیەکی دنپەیەدێ ئەندامێ داعشێن دزیندانین واندا سربەست بەردەدێن. شەمدین نەبی سەرۆکی ئەنجومەنە ڕۆژهەڵاتی قامش لە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە دەهەفدیدنێکی دی چارچۆڤەیە بولتەنە ئارکێدە گوت کو جێ مخابنیە سەرکردە و ئالیگرین پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە مینە بەهزاد دۆرسن و عەبدوڕەحمان ئاپۆ و فواد ئیبراهیم دی زندانین پێی دەدمینن و لە ئالیەک دن گرتیên terorîstên Daişê yên di zindanên wan de sirbest têne berdan. Nebî her divê derbarê de dazanîn ku PYD bi berdana wan girtiyên Daişê yên hemû kiryarên kuştin û binpêkirinan derbarê jin û zarokên Kurdan dikirîn, dixwaze rûyê xwe li pîşiya xelkê spî bike ku ew iddiaya demokratiyê û partiya gelan dike. Nebî balkişand ser girtiyên Kurd yên di zindanên PYD de û got ku bi dihan ji serkirde û çalakvanên Kurd di zindanên PYD de ne bê ku derfeta serdana wan jî ji aliyê malbata wan ve were kirin. Di her du rojên borî de çekdarên qesedeyên ser bi PYD ve 23 ji terorîstên Daişê wekû destpêşxeriyekê dibin diruşma niyaza baş de serbest hatin berdan, her wiha merasîmên berdana wan terorîstên Daişê jî hate kirin. Di derbarê stratîjiyet û helwesta nû ya Amerîka li hember Kurdan çendîn şirove ji helwesta Amerîka re hatine kirin û tevahiya şiroveyan didine xuyakirin ku helwesteke erênî ye eger Amerîka ciddî be di helwesta xwe de. Piştî ku James Civerî şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê ra gihand ku pîwîst e Kurd beşdariyê di proseya siyasî ya Sûriyê de bikin û şirovekaran got ku helwesta Amerîka li hember Kurdan hatiye guhertin û Amerîka wê di stratîjiya xwe ya nû de wê piştê bi Kurdan girê bide. Çendîn nerîn û şirove ji vê helwesta Amerîkiya nû li hember Kurdan hate holê. Di lêdwaneka taybet de ji bo arkê Abdilbasit Hemo cêgirê serokê hefeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê ra gihand ku helwesta nû ya Amerîka li hember doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê cihê geşbîniyê ye. û di demanha de welatên Yekîtiya Ewropayê jî piştevaniya doza gelê Kurd lê Rojavayê Kurdistanê dikin. Ew jî ji ber ku berjewendiyên wan bi piştevaniya Kurdan bihêztir dibin. Herwiha ji alî xwe ve Faysal Yusuf endamê desteya serokatiya Encumena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê ji arkê re got ku stratîjiya nû ya Amerîka li Sûriyê stratîjiyeka pêşketî ye û Amerîka dixwaze li gorî biryarên navdewletî û destûr û hilbijartinan krîza Sûriyê û di nav de krîza Rojavayê Kurdistanê çareser bike. û di lêdwaneka taybet de ji bo arkê Rêzan Şêxmûs serokê desteya serkirdayetiya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê ra gihand ku bi helwesta nû ya Amerîka li hember doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê Kurd wê li ser asê navdewletî bibe xudan roleka mezin û bi bandor û pîwîst e leşkerê roj vegerne Rojavayê Kurdistanê da ku mafê gelê Kurd misoker bibin û endamê hefeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê Şelalgedo jî ji bo arkê got ku helwesta nû ya Amerîka li hember doza Kurdî gelekî baş e. و اگر امریکا دوی هلوسته ده جدی به انجام نوی هلوسته و بکوه خدمتا دوزاگلی کرده. ایکور سوپوتین نویزکار و شهرزای روسی گوتارک دبن نابونیشانا
کورد له هەمبەر ئەزمونا ئیرانی بلاف کرد و تێدا دەبێژە ئەمریکا ئستراتیجیەتەکە نو لە سووریێ پەیرەو دکە و ئەمریکا دوێ ئستراتیجیەتێدا دخوازە پشتێ bi Kurdan girê bide. نویسکار و شارەزایەکی ڕووسی دەبێژێت و حتا ململانەیە سووریە بەداوینێ ئەمریکا هێزن خۆشە سووریە ڤەناکشینێ و هێزن ئەمریکی وێ لە سووریە بمینن حتا دەمەکە نەدیار. ئیگۆر سۆپۆتین نویسکار و شارەزای ڕووسی وتارێک دەبن ناونیشانە کورد لە هەمبەر هەژمونە ئێرانێ بەڵاو کرد و تێدە بەحسە نیازên ئەمریکا دەربارێمانە هێزن ئەمریکی لە سووریە دکێ. سۆپۆتین گوت و دەدەما نەهادە ئەمریکا مژولە لێڤەگەڕەیە بە ئستراتیجەتە خۆ لە سووریێ دخوازێ ئستراتیجەتەکە نو لە سووریە پەیڕەو بکێ. جیمس جێفرین ونەرێ تایبەتی ئەمریکاش بۆی کاروبارەی سووریێ بەریان هەڕاگەاند بوو و دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا دەخوازێ هێزن ئەمریکا لە سووریێ بمینن تاکو ئەمریکا پەیمانن خۆ جەه بەجەه بکێ و یەک ژوان پەیمانان دانینا سنوورێکیەش بۆی چاڵاکیەن ئێرانێ لە سووریێ. هەروەها جێفری گوتبوو پێویستە کورد بەشداریە دە پرۆسەیە سیاسیە سووریێدا بکن وەکە نویسکاری ڕووسی دەدێ خویاکردن و ئەمریکا دە استراتیجێتە خۆیان نودا وێ پشتێ بە کوردان گرێ بدێ. وژێ ئالیخۆڤە تەیمور ئەخمیتۆڤ شارەزا لە ئەنجومەنێ ڕووسی بۆ کاروبارێ ناودەوڵەتی دەبێژێ کۆژە هەموو ئالیەکیرە خویایەک و هەماهنگینە بەرە ئەمریکا و کورداندا هەیە بوو تورکیا ژوێ چەندێ دڵگرانە. تورکیا باوەریە وێ بە پەیمانێن هەفبەشێن ئەمریکا نایە و داخویاکردن کۆ تورکیا بە تو ئاوایەکی نکارە ڕەوشە باکوورێ سووریە و مەبەستجێ ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ تێک بدێ. ئەخمیتۆڤ گۆچی و ئەمریکا لەسەر دوو بەریان کار دکێ. ئەمریکا بەردەوام هەوڵ دەدێ پەیوەندیان خۆ لەگەل تورکیا بپارێزێ و دە هەمان دەمێدا دخوازێ دە استراتیجەتە خۆیانودا پشتێ بە کوردان گرێ بدێ. ئەمێ بهتر لەسەر ڕەوشە گرتیان ڕاوەستن مە میێڤانداریە نافعبەیر و ئەندامی پۆلیتبیرۆە پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا ژە ئەڵمانیا لەگەلمەیە مامۆستا نافع بدەماتە باش. دەباش. دەهەفدەمێک و پەیادەی چەکدارên داعشê serbest berdide endam û alîgirên pedekesî û enekesî binçav dikewt û gelo ma ev endamên enekesî ji Daişê me tirsîdartir? بێگومان دخوێنێ پرۆژەیە پەیادێ لە کوردستانە سووریێ بێ تشتێ دەخوازێ وەکو هەوا ئاگادار کرد یان دەما کۆن بینیم دەها کەسن ئەندام و لایەنگرن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی و پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا لە هەندێک زیندانەدا دەوێدام بینین وا کەسین و تیرۆریست و وەکو دنیا بگشتی ئیرۆ شەرێوان دەکێ وەکو کوتێن نەسین بە داعش ئەم دبینن و سەربەست زیندان پەیادێتێنە بەردان دەقەنەروکی لەخۆ بدن خویانی کردن وەکو ئەم دیموکراسینە ئەم یەکیتیا گەلا دەپارێزن ئەم دخوازن ڕووپەلێکی نوڤەکەن بێگومان ئەف بریارێک و پەیادە دەدێت هەندێک کوردستانە سووری دێ ئێک ji biryarê xwe ku biryar ji cem wabê encem serkirdeya bêtinîne hemû dibin kontrolê de me biryara we hatiye destgirkirin rejîma Beşar çi ji we dixwazê wê bicî dikin rejîma Îranê dixwazê çi ji we dixwazê ew ê ne bêguman bilherf cî bicî dikin merem û mebesta we bijim ji vê yeka hinekê daqene rûkekî nû bidê xwe هم کو بدین خویانی کردن خو بده قبول کردن به شهرای جبر کو ام دزانن د واسالن بودی دا بهتر جنی به ملت کورد کوردستان سوریه د درب درکت جبلیت بنی زندانه د حموی ری جان بروان گرتنه اكو رواندنه اكو کوشتنه اكو درب درکنه کس نماید هندر دکو کار بید پروژه وادا دی پروژه کو امراستی حتی بک وجنجان چیه یکی تیا گلان فاف عربي دبر دتخوازي وعم بكشن عليه خو درباري في بروجي هنا جبرفيش عندي عندين يعني حتى دوي كونغرس ما عندي بيشتغل بردانا وان كسر ددينا خوياني كرين عارف كاسي هناك نلجا ما قرتيبون تن الجما وكو مراوستان دبون چند برسه كان مجواكن وما بردان دقنا بدي خوياني كرين انه بلكي د پیشروجی دا اف کسی هناکی پشتبانیاوی درباری پروژه و هناکی بکنن دنگن هنه دبیجن کو اف کریارن پیادی وی آوای پیامن جبو انا کسی کو بتو آوای ام بور الهفاتنی ناکن تایبتی دما داوی د دنگن بلند بون کو ول هفاتنک ناور هر دو الیان د درست بده بلا قنا ام خابال خنا کنو ام بری چیگاب نقبینا ما وند چی ببین ان چی کی نقبینا ما او پیاده چی به ارمان یکبی يعني ارمان دما و پیاده دیار به کام چت خواهن او چت خواهن قلب ارمان دما بو یک حتی کو یک ریجی لسر خاکی جی بی بی بگمان نه
چونکی وەکو ما گوت یعنی پەیادا نەخودی بریارە خۆیان پەیادا ئەگەر هێزێک ji derve nebe daxtê lê bike wê ber yekrêziyê çi awayî wê newê bêgoman ev nelîna hewa rast e hûn rast dibêjin ne awayî me de çi awayî û peyadê nîskbûnê li tevgera siyasî bi giştî hundirê Kurdistana Sûriye de bike ji ber cidabûna proje tiştê ku peyadê dixwaze nemumkin e ku Encumena Niştimaniya Kurdî ser xwe qebûl bike. Alîne hene dibêjin ji ber ku enekesê nikare ji îtilâfa Sûrî derkeve peyadê jî nikare ji hevpeymana rejîmê û Îranê derkeve ji ber wê yekê li hev nakin tu carî. Ta çira daye vêyek rast e? Ne min got heger bêguman me projeyê xwe hundirê personel Sûriyê yani wekû Encumena Niştimaniya Kurdî em dibîn wekû cîbicîkirin û çareserkirina kêşeya Kurdî hundirê Kurdistana Sûriye dê opozisyonê dibe. Teblê hemû dizanin îro biryara cîbicîkirin an ku serbirazkirina kilîdeya Sûriyê bi giştî ji destê rejîmê derketiye û ji destê opozisyonê derketiye ketiye destê ba dewletên Xwedî biryar da an ku ê xwedan nifûz li ser artê an ku hêj em nêzik bibin destê bêhtir Amerîka û Rûsya da tiştê ku îro dibêj ber vê çendê jî em bîn wekû Encumena Niştimaniya Kurdî çareseriyê di pêşerojê de kilîdeya Sûriyê de wê ji derve were an wê dirêya Kongrê Navnetewî de were û dirêya ban dewletê Xwedî biryar were ber vê yekê em berdewam xebat dikin hundirê opozisyona Sûrî de wekû kiyanek cida daxwaziya mafê xwe dikin lê gelo daxwaziya van kesê dîtirê ku mesela dixwazin wekû hemberiyê neqebîna hebûna me Encumena Rikberiya Sûrî de an ku muaradaya Sûrî de û hebûna wa wekû destek ji rejîmê de deverê Kurdistana Sûrî de û cîbicîkirina projeyê Îranî an ku ê rejîma Sûrî de deverên Kurdistana Sûriye de درaya me de yani ev nêzîkbîn an jîkê ev teşbîh neqebîna her du aliya da nûek ji nerastiyê ye derbarî Encumena Niştimaniya Kurdî de. Başa mamosta eger em bêhtir li ser girtiyan rawestin ev girtiyên we hûnê çi bikin ji ware ji bilî daxuyaniyan yên ku hîn daxuyaniyên şermezarkirinê hûnê çi bi şêweyekî aktîv li ser xakê bikin ji bo derkevin li ser xakê eger neş bergirtiya tenê gelek tişt hatin kirin derbarî kêşeya Kurdî temamî li Kurdistana Sûriye peyada berda pirpirsiyara pêşeroj de wê ê pirpirsiyar kirin an got nisbetî girtiya me hinek çalakî hene ji derveyê Kurdistana Sûriye çikî min hemû xwe dizanin yani çalakê ku Encumena Niştimaniya Kurdî hundirê Sûriye de bike çendê çalakiya rabojî bes ev çalakê ku yani nikariye çi bandorê an ku çi tesîrê li ser helbîsta peyadê derberê va girtiya de bike berveyekê me li ser astê nêv dewletî an ku dewletên Ewropî de û Amerîkî de me em hewdan dikin rêxistinê mafê mirova da ku em ne bigihîn wa ku ev girtiye menekê di zîndanên peyadê de ne û ev divê dema borî de nêzîkî hêvekê de bijin çendî rapora li rêxistinên mafê mirova derketin ku peyadê heta çi bandorê tiştên rewat kê derberî kesê muaradê xwe derberî Encumena Niştimaniya Kurdî hundirê Sûriye de bi heqîqet me ji berî vê nîne em nikare tiştekî ti saetê ji berî xwe pêşandana û wa beyanatê ku derdikevin Başa mamosta hinek girtiyên we ev nêzîkî 6 sala hinek jê derbas bûne belkî 7 sal jî derbas bûne li dev peyadîna revandine û peyadê ihtiraf jî nake ku li dev wan e eger rewş bi vî awayî berdewam kir eger çend salê dî jî bi vî awayî man girtiyên we wê çareya wan çi bin yani bi rastî bersiva ku hûn dibêjin eno tinê hûnê daxuyaniyan bikin yan jê hûnê çalakiyên xwe nîşandanên şermezariyê bikin ev tinê nebese mamosta لقا هم هيجي واضح يعني كديارين بيتت دبرين كردستان سوريا دا وكو كما قلت مثلا قردياتنا يعني هاجر ام خندنا كدبكن كديارين بيدر دستك شورشا سوريا دا حتى روجا ايرو اوان كديارا ابين جسالا بعث وكو بارتيك دستلدار نكاديا بروجيا دي بروجيا كو بيدج ورا بيك اني دبرين كردستان سوريا دا بيك بيد فعرف بين 6 سالي بوريدا يعني مثلا قرتيا مثلا قلق كننجح قلق شو انا سركدين Encumena Niştimaniya Kurdî ne xudan roleke girin kin bi tevgera siyasiya Kurdî de bela deverên Kurdistana Sûriye
بحمی بالا کرنا یعنی چی کسی کو لجی وانا که رابی انکو بریاری وانا که نشو پیدی انکو لجی سیاستی وانا که اشکره بکه بپایی به اوی بحموش ویا گنه بار دکن وی سرگون دکن وی نفی دکن وی دخن زندان ده اوی دکوجن یعنی ما چندین نمونه هیا تشتيكو بيادي دبا چند ساله بوري دكري مخابن امجاد بيجن رژيم بعد 5 ساله بوري ده ما قلت روشا كردستان سوريا براسي قريدايا روشا قشتيا سوريا يعني بهتر هكر امنيجيك بن بهتر قريدايا بلفهاتنا كي نابرا تفاهمك نقبنا امريكا وروسيا ذا شيء بيش بركو حد زان وخداني حد دبرين سركنا دبرن روج ابا فراتي ويرو بهتر بروجي روسي جيب بي انكو درباري روجهلات فراتي تكو بروجي امريكي بجيد به هاجر نوع تفاهم نقبنا روسيا امريكا ذا شيء بو ام بيجومان ام بيجن كو او اليكاريا عسكريه كو بيادا دست امريكا دزيرت دبيشاروش دا ونمني حتى كو بيادا جي بروجي امريكي كو استراتيجيه او باسبور امريكي دبر دينانا حتى وي بروجي بيجينا كجبر بيك ام تصور دكن دبيشاروش دا كان يزيك دا امريكا ضغطك البيادا بك ويبكشيني بروجي خو ايكو اموكو انجمنا اجتماعيه كردي جيبجي كنا ما في ملت كرد هندري كردستان سوريا دا الدبري دبي مشروعي هناك دا دبين جيبجي كنا مشروع امريكي ودبري دا هاجر ولو تشوف بيغومان ولا بهاتنك شيء بس اولا بهاتن وحتى كيجا درجي قارب بيادا جبن باسكي بكاكي خيب درجه كي وبين كنترولا ايران درخي درجات دو ابا مسلك براسي بشكل وقت جرد باوريا مدى اف مرجو شروطين امريكي محمود زان بري بشش مع ترامب قلت نزيكتين دم دعم محاولة كان جيتوريا باكيشن بلام بري چندرولي كده نوكا دل مبدين سركة دان يك جوانا كي نهيلانا داعش الدبري ابا مرجكو مبدا دتيجي كو هيزن ايراني جسوريا باكيشن همزان هردو مبجد احمدن يعني اري داعش نوكو هيزك تاني دبي كوشندري سوريا هري دبي هيزك بمني امريكي دبي دا كنت بيشاروجي دا تجربه كرد عراقي بقشتي نزيري انكو بشتي كو امريكا شندري سوريا بكشي وبتايبات دبي روشلاتا فراتي دبي كو داعش وكو تنظيم جادي تركو العراقي شاوا بقرها دبي دبي النباقري ابي قاعد دوا مثلا هيز احمد مثلا شاندنا هيزين ايراني شندري سوريا يعني محمود دتبيك صلاه 2011 حتى رجع ايرو بده مليار ايران استثمارات هندري سوريا ذكرنا وتخازي بروجي خوي وبيجي وهلالي بجيبك ففكشاندنا هذا امراني نبوتشتكي راحتيك دخي مرجك امريكا كو بكشاندنا هذا امريكي سوريا قريدايا نمان ان كشاندنا هذا ايراني باودي انا كليزا سوريا تملك وتيغوتن انه درياكم قرينا دولتي دوجا دما كان يزيد تشار سر ببي ام دينن انه افكي شهنا كي برنامج كي بلكي حتى ده سالم تايباتي جبركو بروجي امريكي اوان دنيايا اصلا جي بروجي وانا كتشيبون فيجا جيبجينا بنتيجه تدخل مباشر يا روسي بس بروجي امريكا درجنا بدي حتى جينا كي جبر بيكي دم دريجبو ممكن ام قلق صار بين حتى كو سرانسر اكليزيا سوري تشار سر ببي گلک سپاس اندام پولیتبیرو پارتیا دموکرات کردستان سوریا نافع بریوت الگلمه بو گلک سپاس جبو بجداربونا ته الگلمه برپرسین پیاده د بلافکرنا گوتاگوتان د درباری رزگارکرنا عفرین ده بردوامه و او جی تاکو دربدر بانگا مافی خو د وگری ده نکنو نهاجی آمادکاری جبو ورز زبستان لناوا کامپان ده تینکرن و لگوری چالاکوانان کو او دربدر ایدی و ناگرن عفرینه ده هر دمکو دمکی ده برپرسین پیده لکامپین دربدرین عفرینی لدورین شهبایه لفافین حریتان دیرجمیل ترفعت نبلو زهرای احرس و گندین عزاز دردکفن داکو روژا رزگار کرنا عفرینی دستیشان بکن. کوبویه درزین بنجه لدربدران دخینن دربدرین کوجبر شر و پفچوران راویابون. داکو بانگا مافین خواه دوگارا گند و وارین خواده نکن. یان هری کم بانگا چونا تاخن شیخ مقصود و اشرفیه یا حلبه او تاخن کو بتنه چند کیلومتران جدورین نافبوری و دورن نکن.
Ji dema ku kamp ji derbederên Efrînê re hatine damizrandin û her dem û demekê de gotagotên rizgarkirina Efrînê derdikevin û ya herî dawiyê û diriya otomobîlên gerok di nava kolanan de geriyan û bi dengê bilind bang kirin ku rizgarkirina Efrînê dê di yekê meha nihan de be û bu yekê xelk dê vegerin gund û warên xwe. Piştî yekê meha nihan derbas bû, hin berpirs û kesên bi karê belavkirina gotagotan pê hatiye Spartî careke din diriya weşanên zindî de derketin ku proseya rizgarkirina Efrînê careke din hatiye paşxistin. Piştre proseyên terorî yên li dijî sivîlan wek teqîna dewera Newroz, qewsa Efrînê, çata pêşesaziyê, teqîna Fêsal Qedûra kevin, teqîna rêya raco li xwe bigirin. û bi şanaziyek û bi serbilindiyeke mezin malperên PYD wek malpera hawar û çalakvanên wan li ser torên civakî nûçeya teqînan li xwe digirtin. Herwiha hin prose diriya Xedeb Zeytûn re li xwe digirtin, nexasim armançkirina cîgirê serokê Encûmena Xwecehî ya Navçeya şera. Bi bihanaya ku hemahangî bi sêxuriya Tirkiye re dikir, ew hate armançkirin. Serbarê hin prose bi navê gera duyem ya berxwedana serdemê belav dikirin. Bi nêzîkbûna werzê zivistanê wek rijdbûnekê ser mana wan derbederan di nava kampan de amadekarî ji werzê re têne kirin. Li gor çalakvanan ku wê nişteciyeke berdewam bin. û herdem pirsa sedema rênedana PYD ji wan derbederan re têne kirin. Eger nahêlin vegerin Efrînê, çima rê ji bo taxên Helebê wek Şêx Mexsûd û Eşrefiyê re nayê vekirin? Şaxê Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê li bajarê Hesekê bi boneya derbasbûna 2 salan li ser komkujiya Hola Senabil ya bajarê Hesekê seredana gurên şehîdên komkujiyê kirin. Bi boneya derbasbûna 2 salan li ser komkujiya Hola Senabil li bajarê Hesekê ya got 26 kesî tê de jiyana xwe ji dest dan di teqînek terorî de di hindirê Holê de. Encûmena Niştimanî Kurdî rabû bi serdana gorê van pakrewanan. Ev şehîdine malbatê bi tenê û em qebûl nakin jî malbatê bi tenê bi milletê xwe yê ne ev şehîd bi tenê biha jî û şuhedayê wan re tev de şuhedayê bîn ji ber bi rastî jî milletê me mustehdef e. Ne şexsê ceger ma ceger çi kiriye ma biha çi kiriye ma filan bi tena xwe çi kiriye tiştek bi kesî nekirin lê ev bûyera hanî qirêj gikirin ev bûyer dijî milletê me bû dijî milletê Kurd bû em nizan berî wê jî keza bûyer çêbûne bî rengî û li dû wê jî çi çêbibin em nizanin. Ev sala di duayê derbas dibe ser komkujiya Senabil. Komkujiya bi tîror êrişî Kurdat ke ne Senabil kesê Senabil müstehdef bû. Ne tewa Kurd müstehdefe çi li Hisiça, çi li Qamişlê, çi li Amûdê, li bajara Kişa. Hedef jê dixwazin Kurda tune bikin. Komkujî agil Senabil bûyer agil Senabil çêbû ev komkujiyahan gelek xort, biçûk, zarok, jin, mêr tê dihatin kuştin. Koça Nemir Behayê Fatîmê birayê wê Abdulhekîm û hevalê dua ceger lawê mamoste Beşar Emîn û jimarek ji pakrewana êgol Hola Senabil di wê teqîna terorê de jiyana xwe ji dest dabûn. Dem dixwaze em yek rêziye bikin herkê bera xwe diyê kar û xebata xwe û fikra xwe ve lê em karibin îro yek rêzî ji milletê me tê xwestin îro yek helwestî ji milletê me tê xwestin em karibin vê münasebahan em bikin hafizek wek tebîra erebî dibêje em karibin pêl hev bipirsin çima ev dibin çima ev tê serê me ne te hatî serê me tenê hatî serê rêbaza me rast bêtirî her kesî lê hatî serê rêbazê din jî ji bo em bi wijdan biştexilin ê dijî derîbe danîne ji ber vê yekê em dibêjin em tev dil hev bipirsin îro yek helwestî yek rêzî ew a gijme tê xwestin ew a em karibin qedrekî bidin şuhedayê xwe em ê karibin yek helwestiyê yek rêziyê bikin. Ji axaftinê serkirdan hate diyarkirin got ev pakrewan bûne qurban ji bo rêka azadiyê. Hesekê Dar Ebdo. Rawangeha Sûrî ji bo mafê mirovan bihîstina dengê teqînekî şeva borî li devera Minbij ragihand ku heman rawangehê de encama teqîna otomobîlekî de li ser rêya El Se'n li derdora bajar li aliyê Bakurê Rojhilat ji gundewarê Helebê hatiye bihîstin û hîn zanyarî di derbarê ziyanan de tune ne.
وزارتا دربیا روسیه گوت کو بشک ji opozisyona Sûrî li Idlibê piştevaniya hebûna devera bêçek dike. Berdevka binavê Wezareta Derveya Rûsyê Maria Zakharova got grupên tundrew û yên radîkal bi taybetî Nusra amadekariyan ji bo şer li Idlibê dikin û bang ji bo berevvaniyê dikin. Zakharova serbar kir ku zanyariyên wan hene di derbarê amadekarî ji bo êrişên kîmawî li Idlibê û got ku ew bi fikare ku sivîlên revandî wê bibin qurbaniya wan kiryaran. Şanderê navdewletî ji bo Sûriyê ragihand ku çend heyvên bê giringin ji bo Idlibê û diyar kir ku pêwîst e Idlib bi çareseriyekî siyasî were çareserkirin. Şandarê navdewletiyê taybet ji bo Sûriya ragihand ku sê heyvên bê gelek giringin ji bo ewlehiya parêzgeha Idlibê her wiha ji bo pêkanîna Komîta Destûrî Sûrî. Şandarê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye Stîvan de Mistura li semînarekê de diyar kir got ew çareseriyek siyasî dixwazin ji bo krîza Sûriyê bigiştî û parêzgeha Idlibê bi taybetî. De Mistura her wiha eşkere kir got em tu cengan naxwazin ji ber ku hêzên mezin di Sûriyê de hene. Her wiha artêşên gelek welatan amade ne û ev yek gelek metirsîdar e lewma pêwîst e em agadar bin ji vê yekê. Şandarê navdewletî serbar kir û got çareserkirina kêşeyan ji aliyê Rûsya û Tirkiye wê jiyana 3 milyon sivîlî li Idlibê biparêze û diyar kir got Tirkiye 3 milyon sivîl vehewandine û bêguman nikare 3 milyonên din jî vehewîne. De Mistura her wiha eşkere kir ku sivîlên di Idlibê de bang dikin got ew ne terorîstin û dixwazin dengê xwe bigihînin hemî cîhanê û ev sê heyvên bê derfeteke baş e ji bo hevsengiyê. De Mistura her wiha balkişand ser wê yekê got pêwîst e rêkeftina Idlibê were erêkirin ji aliyê hemiyan ve û divê desteyeka yasayî nû were pêkanîn û netewin yekgirtî geşbîne ji vî aliyê de. De Mistura behsa Tirkiye kir û got hemî zehmetî ji aliyê Tirkiye ve hatin çareserkirin û diyar kir got em tu caran negihiştibûn qonexek baş wekî got îro em gihiştinê bi rêya rêkeftina Idlibê. Parlamentoya Tirkiye li ser dirêjkirina proseya leşkerî ya hikûmeta Tirkiye li Sûriye û Iraqê erê kir. Ajansa Anadoluya Tirkî li ser zarê Parlamentoya Tirkî tekez kir ku Parlamentoyê li ser dirêjkirina proseya leşkerî li Sûriye û Iraqê ta saleke din erê kiriye. Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye roja sêşema borî jî tekez kir ku niha dem hatiye ku çekdarên YPG'yên bi ser peyadê ve ji min bija Sûriyê bikişin û werin derxistin û dever jî were radestkirin ji bo xelkê bajêr bixwe. Serokatiya Tirkiye dibîne ku mana hêzên Amerîkî li Sûriyê wê nearamiyê li deverê bihtir bike û tekez kir li ser egera rabûna Tirkiye bi prosan li Sûriyê di her demekî de ji bo garantiya ewlehiya Tirkiye. Berdevka binavê Serokatiya Tirkiye İbrahim Kalin di kongirekî rojnamavanî de got ku eger pêkanîna prosakî li Rojhilatê Firatê ji aliyê wan de di her çirkeyekî de heye û welatê wî dikare biryarê bisîne li dijî terorîstan li meydana Sûrî ku ew yek ewlehiya netewî li Tirkiye wê biparêze. Kalên balkişand li ser wê yekê ku Tirkiye çaveriya ji rêvebirina Amerîka ku piştevaniya xwe ji YPG û PYD re rawestîne ku bihaneya şerê Daeş jî niha nemaye. Wezîrê Derveyê Sûriyê amaje bûye çendê da ku eger heye Tirkiya peymanên xwe li Idlibê cih bi cih bike ji ber ku grupên terorîst yên li nava Idlibê ser bi Tirkiye vene. Di hev peyvînekî televîzyonê de Welîd Muallim Wezîrê Derveyê Sûriyê ragihand ku pêwîst e di pêşerojê de peywendiyên navbera rejîma Sûriye û Tirkiye de asayî bibin û ji bo asayîkirina peywendiyan pêwîst e Tirkiya çekdarên xwe ji nava xaka Sûriyê vekişîne û di derbarê rêkeftina 17 Eylûnê di navbera Rûsya û Tirkiye li Sûd jî El Muallim got ku rejîma Esed di wê baweriyê de ye ku Tirkiya wê peymanên xwe li Idlibê bi cih bike ji ber tevahiya grupên terorîst li nava Idlibê ser bi Tirkiye vene û bi fermana Tirkiyê tevgerê dikin.
بنتاگونا امریکی ناراضیبونا خو ji radestkirina sîstema li dijî mûşekan ya Rûsî ji bo çekdarên Esed derbrand û rojnameyeke navdar pêşbîn dike ku Amerîka wê bersiveke nêzik bide duyê derbarê de. Wezareta Berevaniye ya Amerîka Pentagon radestkirina Rûsyê ji sîstema S-300 ya mûşekan ji bo çekdarên Esed li Sûriyê bi gefeke ne berpirsiyarane pesinda. Nûnerekî Pentagonê her wiha got ku ew yek mîna pêşkêşkirina piştevaniyeke bêhtir e ji bo hevbeşên Rûsyê û kiryarên wan yê nerewa bi taybet Îran û Sûriyê wate rejîma Esed. Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo ji aliyê xwe de radestkirina Rûsyê ji sîstema mûşekî ya S-300 ji bo rejîma Esed weke gefeke bêhtir lê cêgiriya rojhilata navîn bi nav kir. Rojnameya The Drive ya navdar pêşbînî kir ku Washington wê berê xwe bêhtir bide bi karanîna şerkerên F-22 û F-16C jî ya dijî radaran ji bo ku bi pirosên asmanî li Sûriyê rabe. Heman rojnameyê bi bîr anî ku ew çekê asmaniyê Amerîka di destpêka hilmeta leşkerî li Sûriyê hate bikaranîn ku bêhtir ji bo jinavbirin û nehiştina berevaniya asmanî ya dijayetiyê bikartîne ku ew jî di wê demê de hîngavên tolhilgirtinê yên dijî çekdarên Esed ji aliyê Amerîka ve neeşkere bûn. The Drive ve got jî ku eger heye welayetên yekgirtî neçar bibin ji bo ku vegerin tîksîkên xwe yên berê ku niha jî balafirên F-22 ji aliyê Amerîka di prosên asmanî de li deverên dibin kontrola rejîma Esed de tên bikaranîn. İsraîl ragihand ku sîstema S-300 ya li dijî balafirên cengî ku Rûsya radestê rejîma Sûriyê kirine nikare rêgilî li balafirên wan bike û tekez kir ku ew ê berdewam be di operasyonên xwe de li dijî baregehên Îranî û yên rejîma Esed li Sûriyê. Berpirsekî İsraîlî ragihand ku balafirên wan dikarin sîstema S-300 ya li dijî balafiran bişkîne û têk bibin. Wezîrê Hevkariya Herêmî yê İsraîlê Sahî Hencbî derbarê karîna sîstema S-300 gonihal berdestê rejîma Sûriyeyê ku rêgiriyê li pêşiya balafirên İsraîlî yên cengî li Sûriyê bike diyar kir û got tu caran ew nikarin rêgiriyê li me û lev û tevgera me li Sûriyê bikin. Sahî ji radyoya artêşa İsraîlê re eşkere kir ku karînên artêşa rejîma Sûriyê nikare sîstemên S-300 bikarbînin. Lewma egera bikaranîna wê ji aliyê rejîma Sûriyê ve gelek zehmet e. Beriya niha jî Wezîrê Berevaniya Rûsyê Sergî Shoîgu serokê Rûsyê Vladimir Putin agadar kiribû ku wan sîstema S-300 ya mûşekî ya li dijî balafirên cengî radestê rejîma Esed kirine û ew yek bûcihê metirsî û nerazîbûna her yek ji welatê Amerîka û İsraîlê. Shoîgu her wiha diyar kiribû ku sîstema S-300 wê leşkerê Rûsî li Sûriyê biparêze bi taybetî piştî ku bi sedema armanckirina balafirên İsraîlê ji bingehên rejîma Esed re li Sûriyê rejîma navborî bi şaştî balafireke Rûsî armanc kir. Di encam de bazı leşkerên Rûsî jiyana xwe ji dest dabûn. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Berevaniya İsraîlê Avigdor Lieberman nerazîbûna xwe li ser bicîkirina sîstema S-300 ji rejîma Esed re derbirandibû û serbar kiribû ku piştî sîstema mûşekan geşta rejîmê wê metirsî li ser operasyonên wan li Sûriyê li dijî bingehên Îranî û yên rejîma Esed dirûst bibe. Lê belê ew ê berdewam bin di armanckirina wan de. Beriya niha jî İsraîl ragihand bû ku di 18 heyvên borî de wan bêhtirî 200 êrişî li Sûriyê pêk anîne. Piraniya wan li ser bingehên milîsên Îranî û yên Hezbollah li Sûriyê bûn. Herdem İsraîl daxwaza derxistina çekdarên Îranî ji Sûriyê dike lê ev yek hîn nehatiye kirin lewma car caran êrişên asmanî li ser bingeh û xalên wan çekdarên Îranî pêk tîne. Gund encam de bi sadan kuştî û birîndar ji milîsên Îranî li Sûriyê ketine. Netewên yekgirtî ragihand ku niha rewş ji bo vegera penaberên Sûrî bû welatê wan neguncawa û navenda niştîmanî ya Rêveberiya Berevaniyê ya Rûsî dibêje ku zêdetir ji 6000 Sûrî di heftiya borî de vegeriyane malên xwe li Sûriyê. Berdevkê emîndarê giştiyê rêxistina netewên yekgirtî ragihand ku niha rewş bo vegera penaberên Sûriyê bo welatên wan neguncawa.
آژانسا ئانادۆل یا تورکێ لەسەر زارێ فەرحان حەق جیگرێ بەردەفکێ ئەمینداری گشتیە نەتەوێنیە گرتی گوتکو سووریانها پێویستیە وێ بڕەوشەکە گشتی یا گونجاو هەیە بۆ ڤەگەرە پەنابەران ئەو ژی دێبرێ کەفتنا ڕاوەستاندنا شەرپێک وەرە بەرپرسیارێ ناودەوڵەتی تەکەس کرد کو بریارە ڤەگەرێ پێویستە برازیبوونا پەنابەران بخۆبە نەکۆ بزۆرێ بە سەرباری کۆ نەتەوێنیە گرتی زۆرێ لە پەنابەران ناکە داکۆ ڤەگەرن وڵاتی خوا حەق ئاماژە بۆ یەکێ کرد کۆ کۆمیسیۆنا بلند یا کاروبارên پەنابەران ئامادەیە بەشداریەت ڤەگەرە پەنابەران دەبکە دەما کۆ ڕەوش گونجاو ببە هەر divê derbarê de malpera Spotting ya Rûsî jî roja çarşemê li ser zarê Yevgenî Elîn berdevkê navenda neştimanî ya rêveberiya berevanî ya Rûsî belav kir ku zêdetir ji 6,000 Sûrî di heftiya borî de vegeriyana malên xwe li Sûriyê. Elîn di civîneke hevbeş de ya navenda hemahengiya hevbeş ya Rûsî Sûrî bo asankirina vegera penaberan ragihand ku divê heftiyê de 6,163 penaber vegeriyana malên xwe di nav wan de 1,212 ji welatiyên biyanî 4,951 derbeder jêdeverên cuda cuda di nava Sûriyê de vegeriyana malên xwe. Beryanha Welîd el-Muallim wezîrê derveyê rejimê di gotarekê de li pêşiya komala giştiye neteweniye girtî got ku zemînha bi vegera penaberan bo Sûriyê goncawa hin welat bi bikaranîna vê dosyeyê li gorî berjewandiyên xwe wek fişarekê û cîbcîgirina siyasetên xwe ji dosyeyê re awtomatbar kirin. Heft sal ser şoreşa Sûriyê re derbas bûn bi piştevaniya Rûsya û Îranê rejima Esed bi şer û êrişên asmanî û top û mûşekan û çekê kîmawî karîbû ku piraniya deverên Sûriyê vegerîne jêr kontrola xwe lê piraniya welatiyên Sûriyê di nav wan de Kurdên Kurdistana Sûriyê baweriya wan bi rejima Esed qet nayê da ku vegerin malên xwe di nerîna wan de rejima ku bi sed hezaran welatî kuştin îşkence kirin bi milyonan penaber kirin hîn jî zindanên wê tijî welatiyên sivîlin qet nikare aramî û rewşeke guncaw bo vegerê davîn bike û jiyana wan wê herdem di metirsiyê de be. Bi helkefta salvegera heftan ya şehîdbûna Emîdê şehîdan Miş'el Tem û şepêla pêşaroja Kurd lê Sûriyê vexwendinek bilav kir. Di vexwendineke giştî de desteya şûpandin û hemahengiyê ya şepêla pêşaroja Kurd li Herêma Kurdistanê got ew ê heftemîn salvegera şehîd Miş'el Tem û roja yekşemê heftê vê mehê de mijmêr heftê êvarê li hola Kapîtol ya li Hewlêrê vejîne. Malbateke navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê û piştî bûyerên ku li Efrînê rûdan berê xwedan riya penaberiyê û karwanê jiyana wan li başûrê Libnanê danî û karê cûtiyariyê li nava zeviyekî niha dikin. Ji navrez û daristanên xwe barkirin, bûn cotiyar û karkerên rezê biyana bi keskatiya canê xwe û bi destên xwe pîroz rengîn dikin hemû beyar û biyavana. Malbateke navçeya Şiyê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê û piştî bûyerên ku li Efrînê rûdan berê xwedan riya penaberiyê û karwanê jiyana wan li başûrê Libnanê danî û karê felahtî an ku çandiniyê li zeviyekê li wê deverê dikin. Di xaniyekî vala de li nav baxçakî dûrî malan li welatekî biyan û di rewşeke hejar de çîrokên welat di bîra xwe de tînin û piştî ku karê xwe li ser xaka xwe de kirin û di nava xwedî û kesûkarên xwe de niha bûne karkerê xelkê û beramberekî kêm werdigirin ta ku bi wî kirasê kirêtiye ku cengê ji bejna wan re dirûtî laşê lawaz veşêrin û wî pariyê sîr ji xuya rondikan daqurtînin. چلخم را کرنه سه قیزا و خورتکی یعنی شبابکی چلخم لبدار جنوب لبنان دا را کرنه تیدا دعیشن حیاتی خواهانایه یک روسê kiçan bi tena xwe karîn çil konên taybet yên keskatiya pêşdem rakin û ji bo jiyana xwe ya rojane jî keskatiyê diçînin û jiyana xwe pê derbas dikin. Dayika wan ji keladilê xwe dijî azar piştî şehîdkirina birayê wê na Ehmed Şêxo serokê encûmena xwecihî ya navçeya Şiyê ji aliyê grupa Emşad ve dibêje em newêrin herin Efrînê lê hevjînê wê dibêje em ê vegerin. برای مواد کشتن ام نویرن هرن ولا ام نویرن هرن عفرین ان شاء الله Xanîkê wan vala ye
ji qamişê hatiye duristkirin. Tenê kêmtirîn pêwîstiyên jiyanê jî têde nîne û mîna penaheke demkiye li hêviya ku ew hewrên reş siya xwe ji ser mal û welat bide hev û careke dî vegerin warê xwe. Efrîn birîna vekirî. Welatiyên wê mîna tovê zeytûnan e. Li her cihekî şîn dibin û di her zemînekê de dibine dar. Şêrîn Kîlo. Vê awayê em geştin dawiya nûçeyên xwe em ê careke dî ser nûçeyan li bîra we bînin. Di hevdemê ku çekdarên bi ser peyedê ve çekdarên Daişê ji zîndanên xwe serbest berdide, endam û alîgirên enekesî û pedekesî sergûn dike û dibêje ew ji rewşa wan ne agehdar e. Siyasetmedarên Kurd dibêjin helwestên Amerîkiyê nû di derbarê Kurdan de erênî ne û çavdêrên Rûsî dibêjin Amerîka dixwaze piştê bi Kurdan girê bide. Li kampa Fafînê ya derbederên Efrînê peyedê derbederan bi gotegotên rizgarkirina Efrînê dixapîne ta ku banga mafê vegerê nekin. Berlemanê Tirkiye li ser berdewambûna pêkanîna operasyonên leşkerî lê Sûriyê erê kir. Her şad û bextewer bin.